Dobar dan, pratite Novosadsko popodne. Moje ime je Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati i 30 minuta. Svake godine u trećoj nedelji maja obeležava se Nedelja zdravih usta i zuba u cilju podizanja svesti o značaju oralne higijene. Na ovu temu razgovaramo sa doktorkom Biljanom Marjanović, specijalistom dečije preventivne stomatologije. Dobar dan i dobrodošli u Novosadsko popodne. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, deca su nekako i najosjetljiviji pacijenti i jako je bitno imati pravi pristup prema njima kako ne bi stekli strah od stomatologa. Na koji način vi to prevazilazite sa njima? Rad sa decom je specifičan zbog toga što su promene stalne i što se planira više godina unapred. Sem toga što zdravstveno treba prosvetiti dete, vrlo često treba zdravstveno prosvetiti i roditelja. Znači, jako je bitno da roditelj na vreme dovede na prvi stomatološki pregled svoje dete da bi saradnja i poverenje i neke buduće stomatološke intervencije posle bile uspešne kod njihovog deteta. Pa šta je onda pravo vreme za taj prvi stomatološki pregled i kako on izgleda? Pa sa 2,5 godine kada dete ima već sve mlečne zube, savjetujemo prvu posetu stomatologu, gde se u prvih par poseta naravno bilo bi dobro da roditelj dovede prvi put dete bez otoka i bola, bez problema, gde stomatolog ima vremena da pripremi tako dete za buduću stomatološku intervenciju. Znači, u prvoj poseti detetu se uradi stomatološki pregled, uzme se anamneza od roditelja i nakon toga se obučava dete oralnoj higijeni. Dobije peticu ako sluša predavanja o oralnoj higijeni, zatim se pogleda vrlo često i neki crtani film na tu temu, o načinu na koji se zubi peru i sledeći put kad dete dođe, objašnjava mu se recimo ponašanje u stomatološkoj stolici. Kako treba da se vlada, zatim objašnjavaju mu se mašine kojima se zubi popravljaju i da sva deca zube popravljaju. Tako da treći put kad dete dođe već je opuštenije i mi se na vreme, na taj način kad roditelj na vreme dovede dete, polako pripremamo za buduću stomatološku intervenciju. Naravno da je savremena stomatologija bezbolna i deci se takođe daju anestezije lokalne, već od 3-4 godine, prvo površinski anestetik, znači na mestu gde će biti ubod, a posle naravno lokalni anestetik. Mi dete pripremimo da će se zub uspavati i kad se ono na vreme dovede, zaista za 3-4 posete dete je spremno za rad. Više od 70% dece sarađuju. Šta je sa onih 30% koji ne sarađuju, onda oni idu sa pokvarenim zubima? Pa oni lutaju od stomatologa do stomatologa. Bitno je da roditelj na vreme dovede dete, kažem, i onda će se sa sigurnošću saradnja uspostaviti kod izabranog stomatologa i na taj način njihovo dete imaće lep osmeh, jer će redovno dolaziti, intervencije će se uspešno raditi. Koliko je bitna prevencija i kada treba započeti sa tom oralnom higijenom? Pa trend u svetu je svugde na prevenciji. Prevencija sprečava nastanak oboljenja i te preventivne mere sprovodi pacijent kod kuće. To su recimo briga o oralnoj higijeni, briga o pravilnoj ishrani i redovne posete kod stomatologa. A profilaktičke mere sprovodi stomatolog u stomatološkoj ordinaciji. To su preventivno zalivanje fisura, jako bitno, zatim uklanjanje mekih naslaga i florizacija rastvorima florida. Trend takođe u svetu je lokalna aplikacija florida. Prve posete stomatologu, rekla sam, već sa 2,5 godina, a što se tiče nege, nega zuba počinje od rođenja, već bebi bezube grebanove treba prebrisavati sa sterilnom gazom i prokuvanom vodom. Zatim po nicanju prvog mlečnog zuba sa 6 meseci kreće se sa oralnom higijenom. Ne čeka se da dete ima 2,5 godine i svih 20 mlečnih zuba. Naravno da u tom ranijem uzrastu su meke, soft, male dečije četkice sa neresorptivnim pastama, količinom te paste manje od polovine zrna graška, a kako dete raste i bliži se predškolskom uzrastu i količina paste je veća i
Meke su soft četkice, obavezno s veštačkim vlaknima, male, koje ne zadržavaju mikroorganizme. Jako je bitna već sa dete u predškolskom uzrastu različite koncentracija fluora u pastama za zube, koje je i dalje najmoćnije sredstvo u prevenciji karijesa. Tako da postoje paste od 0 do 2, od 2 do 4 godine i za predškolski uzrast. Šta je najčešća posledica te nehigijene zapravo usta i zuba? Odnosno nedovoljno dobre higijene? Karijes koji je infektivno, lako prenosivo oboljenje dugog toka i karijes je izazvan specifičnom bakterijskom infekcijom, znači bez bakterija nema karijesa. Glavni uzročnik je Streptococcus mutans i potreban je dovoljan broj dovoljno virulentnih mikroorganizama koje deluju dovoljno dugo da bi izazvale oboljenje. I da li se onda zubi popravljaju dok su mlečni? Naravno, mlečne zube treba popravljati. Ovom prilikom bi baš rekla i zašto. Malo pre sam rekla da je karijes infektivno i lako prenosivo oboljenje. Znači, ako jedan stalni zub koji prvi niče u 6. godini, to je šestica, niče u jednoj karijeznoj sredini okupiran od silnih karijesa mlečnih zuba u okolini, to onda nije dobro za njega. Zato mlečne zube treba popravljati. Želim i da napomenem da jako pokvaren mlečni zub ne čuva mesto kao takav. On će verovatno u gro slučajeva biti preuranjeno izvađen. Znači ne čuva mesto ako je jako pokvaren, može biti samo fokus i žarište i da prouzrokuje čak oboljenja udaljenih organa. Takav zub se vadi, je li tako? Jeste. Kada treba napraviti prvi kontrolni snimak? Prvi kontrolni snimak treba napraviti sa polaskom deteta u prvi razred, znači oko 6,5-7 godina, i to je ortopan. Snimak je inače pomoćno dijagnostičko sredstvo i nije nam dovoljan samo stomatološki pregled. Znači, taj ortopantomograf kod dece nam pruža uvid u vidimo recimo koji zubi se spremaju da niknu, da li možda neki zub fali od stalnih koji će nići. Zatim sa 8,5 godina već se vidi da li postoji zametak stalne osmice koja će nići tek sa 18 godina pa nadalje. Tako da snimke pravimo, znači sa polaskom deteta u prvi razred, to nam je taj osnovni snimak, a posle pedodont, dečiji specijalista sa 8,5 godina upućuje dete na specijalistički ortodontski pregled, gde će ortodont proceniti da li dete i kada treba da nosi ortodontski aparat i također mu je potreban taj snimak. Evo, ovdje smo upravo vidjeli i dalje gledamo snimke dece, devojčica koje su mirne i zapravo bez ikakvog straha su pristupile i pregledu i popravci zuba. Dakle, ipak nije toliko teško uspostaviti taj neki mir kod dece koji su ipak najzahtevniji pacijenti. Nije, pogotovo kako da ne, kada roditelj na vreme dovede dete, zaista se saradnja sa sigurnošću uspostavlja, što garantuje poslele i posmet njihovog deteta. Smena zuba inače počinje sa 6 godina, završava se sa 12 i žela bih da kažem da u tom periodu mešovite denticije dinamika je jedna promena, znači zubi se smenjuju od 6. do 12. Sa 12 već dete ima sve stalne zube. Malo češće bi trebalo dolaziti kod stomatologa svaka 3-4 meseca. Tek sa 12 godina kad dete ima stalne zube, 2 puta godišnje bar, naravno po potrebi i češće, a sa 18 kad se završi rast i razvoj, dete se smatra odraslom osobom i kontrole su jednom godišnje. Pomenuli ste zalivanje fisura na šesticama, da li je ono neophodno, koliko je bitno? Zalivanje fisura na stalnom zubu, prvom stalnom zubu koji niče u 6. godini, zub broj 6, najjači, najveći, veoma bitan zub, koji prvi niče i prvi strada. Zato je bitno to preventivno zarivanje fisura preparatima Flora, koji su i dalje najmoćnije sredstvo u prevenciji karijesa. Svi pitaju zašto baš on, pa zato što prvi niče i prvi strada. Zub broj 7 tek u 12. godini niče.
Drugi razlog je što je on veliki, ima jako izražene jamice i fisure gde se skupljaju bakterije i predilekciono je to mesto za nastanak karijesa, znači te jamice i fisure su kod njega jako izražene, a treći razlog je što je njegova mineralizacija posle rođenja, od rođenja pa do 3. godine, kada razni štetni faktori deluju i dete još malo. Tako da to je odlična profilaktička mera, preventivno zarivanje fisura je ujedno jako dobro za pridobijanje pacijenta. Evo dakle, možemo da čujemo neke savete za najmlađe pacijente, odnosno za njihove roditelje, sve u duhu ove nacionalne nedelje zdravih usta i zuba. Pa, nedelja zdravih usta i zuba svake godine tu je da nas podsjeti da je briga o zdravlju usta i zuba jedna veoma važna komponenta opšteg zdravlja i moj savjet je da roditelji na vreme dovedu decu u stomatološku ordinaciju na prvi stomatološki pregled i naravno redovno održavanje, pravilna oralna higijene i posete stomatologu redovne. Evo, moramo da pomenemo da je u cilju stalne edukacije naših stručnjaka, stomatologa i implantologa trebalo da se održi i kongres u maju. On je odložen zbog situacije koja nam je svima poznata. Tako je, kongres je odložen, verovatno tek za 2021. Smatra se da je preuranjeno da to bude na jesen, tako da će javnost i kolege biće blagovremeno obavešteni. To je internacionalni kongres stomatologa i implantologa, tako da najbolje da se on održi tek posle nove godine, znači u 2021. I gro kolega koji su predavači trebali biti ove godine su baš iz severne Italije, kao i ostalih delova Evrope, i kolege i javnost bit će obaveštena, nadam se i u ovoj emisiji da ćemo razgovarati o tome kada će to biti tokom 2021. godine. Međunarodni kongres implantologa 9. je trebao da bude ovog maja, znači pomeren je, odložen. Biljana, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama.